August 2023, anyang seli niya ng 38 years old ay Mado Di Mabuyo Jr. in kayang electric motorbike. Maragulya ka nung sa opiniba na dyan pa kanano at nilang kagagamit pa manatad at pandakit ka rin kayang anak. Subo, service keng kay, magaral la kaya yung lele mo kini. Ene man ang kay, baga, maragulya sa ining pa magkay ni, pa mag-service sa rin ni, rakal. Baga, kaya, ala namang kay rin, baga, masanti lang rin kay, kabiyayang rin ng tao. Dapat pamurin kanu papaluwal di mabuing kayang e-biking highway, uling pa ini makarehistro. Babalaka na naman kanong iparehistro ini. Maragulya bagay yung sahop to. Tanga parehistro me, banta, igis na emergency, alang sa bagal. Kumbaga, alang manyitake ka, igis na ating kabang ipalto ka rela, ipakit ka rela na may rehistro ini. Katunay may rehistro yung kaya kang gagamitan yun. Metong yamoy di mabuyo ka ring dakal tamong kabalen, agagamit niya ni ka ring e-bike. Dapat nakalupa, dahing aliwa karela akit lang magbiyahe kay MacArthur Highway, ang gana king Jose Abad Santos Avenue. Magtakala tuloy ring aliwa nga tsukindalan, nung pakarehistro lapin din ng e-bike ka reni. Agpangking Land Transportation Office o LTO Region 3, mga kategorya na rin malyaring irehistro yung kanilang opisina, base na rin kay Pepaluwal ng Administrative Order No. 2021-039. Deta po ngatin pedal, ela po marirehistro rin keng LTO. Nune, reta pong alam pedal para po maligwayo lang determine kung marirehistro la po rin motorcycle tamong electric. Pag-alala pong pedal, registrable la. Pero po pag atin lang pedal, alila po marirehistro rin. Agpang ipamuntok na ning Operation Division na ning LTO Region 3 ay Engineer Mildred Cervantes, alila malyaring gamitan ding de pedal ang electric motorbike king highway. Lumwala mo po rin, mag-cross la mo po karing highways tamo. Kandalan po, MacArthur Highway, Makanyan po. Pero rin, magagamit lamo po keng village, subdivision, ang po pong barangay roads. Ila po talagang dadalanan da rin. Bali po, durot-durot, mamasyal, makantala mo po rin. At bis taman makarehistro lang kanu ring aliwang e-bike, naman kanu exempted din ka ring traffic rules at kailangan natin na lang lisensya ng magmaneho ka reni. Ela naman po exempted din, pwede la pong marakap din kendalan. Kaya mo sir, din pong electric vehicle, tangaren motorcycle, atin la pong way, itamo pong lane para kareng motorcycle. Kaya po sir, ela po dapat mabibigla ring gagamit electric vehicle, ulim pong talagang dapat namo pong dalanan, inkeng side, ita pong balo ko po outermost lane niya po yung gamitan kene. Mig baganangaya naman ni Cervantes ka rin gagamit e-bike at siguraduang taloki ka rin batas trapiko uling mabahit yung parusa, malyanang iyang pangkarela pat siya merakapla. Pag merakap kayo pong alang rehistro, unregistered ya po yan. Maragulya po yung penalty na yan at siya po ken 10,000 Sir JM. Ngayon ni Sir nung ala na kay man pong helmet at siya po ken 1,500 yung bayaran nyo. Either po in back ride you, ala yung helmet, or ika yung mismong driver, ala kayong helmet, papatakya po ketang 1,500 Sir JM. Yan. Baka nita po Sir baluda rin kay katamong gagamit electric bikes na tamo po exempted ka rin punda ka pa rin Sir. Samantala, agpang naman king lokal ka panibala na ng siyudad San Fernando, nung gamitan naman din king pamasada ring electric motorbikes bukod king LTO, kailangan la naman kanong irehistro kay king LGU, nung alila matagla rin niya timong koloro at mamayag ng violation fee. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.